kwa inaomba Mungu. Kamiti ya kuandika arutani niyo TSE no ithiite na mbere gwikora haceke anyitite sekta-ini ya githomo makiuga ni rathutukania arutani amwe mutaratara-ini wa guthamia na kwambatiria ikiro wira-ini wao. I would like to request our TSE to be fair and to promote our teachers accordingly without fear, favor or intimidation. Na kwa mwena wa Karatina kaunti-ini ya Nyeri aikari ni mashakaete kurumirira guthuka gwa barabara makiuga ni ihotometie biashara ciao. Aikari aya makiuga thirikari cia kaunti citikoretwo ikiruta wira uria ciehokeirwo ona thengia yao gukorwo makiriha magoti. Wakati wa mvua sionagi barabara ikitengenezwa, lakini saa hii ndio naona barabara ya ya lami inawekwa malam, na hiyo malam ikiwekwa mvua ikinyesha malam inaenda. Tukigukira kaunti-ini ya Narok andu atano ni maikitio ngono-ini afitha CID kuma mwena uyu magikwirwo gukungiria wara muingi wa mwena uyu na kumaiya mamilioni ma mbeca makigiritania na kambuni ya Safaricom. Agikira ndeto mukode County Commissioner wa Narok George Natembea oigite atano aya mahigiritwo ceceni-ini ya borithi ya Narok metereirio gukinyio igoti-ini. Na muthia ciiko cia tuiretu tunini kuohanda ni ithiete na mbere kuongerereka na gikiro kinene kaunti-ini ya Mombasa ona thengia ya kambini nyingi cia kurana na ciiko cia kuonana kimwiri kuri andu anyinyi gukorwo ciambikitwo mwena ucio. You are coming from a poor family whereby your parents can't provide, you are being given a platform. If you are a lady, you have to look for somebody to provide for you. Ukiana kwaga gwikirira githomo kigie maundu ma uciari ni mamwe ma maundu maria morotetwo gucungiriria arutwo kuohanda. Giripotera Kameme TV kuma Ng'ongo na Gogo cia bururi Geto Wangui mwari wa Gathogo.